Masnya adalah kau kamu babon. Leku yang ada pas. Biar tadi bersih sekali. Masih sakti. Macam enggak ring bingung. Apa kan? Din, apa kaki ciling akimi kata ring cengengan, Din? Tahu yo. Kok bingung. Apa sih kau bingung kaki, Din? Mi tak bingung yo. Leku dalam pernapasan. Pesera leku. Sementara hari singkok kelakuan tadi yon. Pas apa yon? Sekabila sarwi bukar ya. Mengkorokun masalah jika, Din. Tak usah ngong bingung. May norong ko pitara lako. Ongkuan kaki yon. Baik, Din. Mayo lang norong singko. Alhamdulillah. Iyon. Ano dek din na? Singkok ki mo liya. Siya ulit ang anak. Iya, Din. Siya bitabit ya. Iyon. Mat. Mat langga. Ada apa, Pak? Cuaca ni nancong ya. Tahu kira mana. Bapak telah laku. Alhamdulillah. Ketika kalian nemu laku ya, Pak. Iya, Cong. Bapak mangkal. Sengaja sedan lagi, Cong ya. Iya, Pak. Ya pas tak tegde teng sadin. Ini apa gerabak ke? Berburu boy, mumpung ada orang. Perasaan tak nyaman. Bodoh api. Masih satin. Din, coba Din. Din, coba Din. Din. Coba Din. Din. Ada apa kaki Din? Kita pula sepeda motor singkok yon. Mahidin. Cek ntar ke masake mayu. Yon. Tak usah ke masake. Tangan nak mat langga pe sesuatu lagi tu boleh. Ya wis Din. Mung dia kok kinyo sola anang pein. Iya yon. Tu bila sesuatu lagi nak ada ni. Mat langga. Mat langga. Udah apa teh? Bapak, Mat. Ada apa tang Bapak? Abra sepeda motor, Mat. Ini mah teh. Ayo di santai, Mat. Ayo, Mat. Mat, tulen, Mat. Boleh di matang Bapak teh. Wah, ayo di seru, Mat. Ayo, Mat. Tak Bapak, Mat. Aku. Iya teh. Bapak! Pak. Cek ke Pak. Mayun tar ke masake, Pak. John.
Sengkok lesok ke budak rumah sakit. Mayu pak. Entar ke rumah sakit boy, mayu pak. Engkau lesok ke budak rumah sakit tu. Mungkin tangguh diret aki abid boleh. Lah pak. Kakek siapa tada iya pak. Sengkok tanda mun kehilangan kaki pak. Cakap pak. Lakulah bulan puasa pak. Iya tu. Laku 60 bulan pak. Saya apa sekat itu. Iya pak. Sengkok apa asa pak. Iya tu. Jangan sampai patok. Kumpul kita temu bulan puasa boleh. Iya pak. Bapak dah tak kuat je. Pak. 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 Bapak. Jadi nak kisahku pak. Cakap pak. Bapak cakap pak. Pak. Selamat. Apa sabar kakek. Tak usah nangis. Apa seragi boy babang kakek. Bapak. Pak. تسحروا فإن في السحور بركة Ada pada begini asal. تسحروا فإنه من سنن المرسلين. Mat langga. Mat. Jaga mat. Tak sahur mat. Apa orang ingin sama mat? Tak sahur mat. Ada tadi nak kelumat ya. Goki nggak apa-apa nah. Iya pak. Pak. Ya Roma bulan pasal ada pak. Cek saking bapak tahu. Cek teronan daya pak. Sengko aja dan lagi bulan pasal deh pak. Areng bereng gak boleh. Akati bulan pasal tahun belum sebelum. Tapi tanpa ngeterlore pak. Epa kalah bereng takdir. Saya tak oleh ngerasaki bulan pasal apa gak boleh. Sengko setere pak pun cuma bisa abri itu ada kaki. Kamu ke bapak epa dengan tempat sesempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin.